ni toto toka mara amezichenda kugwirana. Kwa sababu amezichenda jambo la kwanza mambo la hatu hamwenga. Na mambo la hatu hamwenga mushazi niye mwenga. Kuku kutoka papao kuku kuza henda vigara migawanyiko izakala minji hata ukala kahumanya na keheribule. Kila mtu ana jakwe, kila mwenga ana jakwe. Ndonono hata wakati wa siasa kila mwenga anakala wayuya, akala wayuya. Ndo vilongozi ya kwehu manapata sababu ya kuhugasha. Na o maana ya kugasha nayo ni kwamba sisi wenye desturi kahuzenzi maana gosini gabe kala huna henzana na kala huna zihenza kala huna tamini yombari ya kwehu ndio kabila ya kwehu ibagi kakamare umwenga wehu ungahuvusha takwa siasa na hata kwa mulunguni ndo maana huna gashwa ukala dinino ivino na dinino ivino na ikikala josini vijo hamengana vijo ino hukiamba ukala kuna haja amezichenda kugwirana ni maana ya kwamba ulio humwenga wehu ukiuja hamwenga mautuge hugandakala hamwenga hata sirise upiane supe zindakala ze hamwenga joja hata fuhaha funenda rabai fukanze mwendo wa magulu ina maana kwamba huchere huna mala umwenga ichere huna mala umwenga kwa sababu ni pano ni papenda ni kujikenye na ni kujikwenye pano ni fende rabai ni kwamba rabai niehu achonyi niehu azihana niehu hosini hukituki mwenga gashe niriru lakini katika ukubala mwenga kwa sababu gashikana kapindi vinza fuhendi angine hungirangira na chohumala cho hukikipata hundaoya